Sanibona, la sesizo-animate amehlo. Sengirekhode mhlampe kabili le video, ngizama ukuyenza ukuthi ibe mfishane but ayibe mfishane kakhulu yabo. So ngizoyihlukanisa nayo ngama-parts ahlukahlukene, but I think even kweyokuqala uzoyithola i-idea yokuthi senza kanjani as ubone u-before and after la ukuthi okay sogcina senza into kanje. So noma iyindana uxole nje uyithathe step by step, vele sijahe ndawo sifuna uku-acquire i-skill ngendlela okuyiyona ukuze sokwazi nathi ukuthi mase senza wethu ama-animation eceleni singalokhu sirefer kwi-video yabo, ubambe nje i-process engenza ngayo and then bese uyaqhubeka-ke uzenzela ngeyakho indlela-ke. Ngiyabonga. Nginothisile sengiqede i-video lesuka kuyona ukuthi ubuso bami mabusuka kule pose engala buzojika busi kanje, bufike la kule point le kube ngathi khona into ebumisayo and then bese bunyuka straight yabo, bungaqhubeki kancane bukheve busi kanje yabo. So I just wanna fix that. Ngingaza kunoma yiphi frame engibona ukuthi ngathi phansi nendawo la between lama frames la ngemini 129 and then ngizojikisa ikhanda la ku-Y kancane nje liye eceleni kaso, but-ke ezubona la i-curve yami ayiqondile kahle. Mhlampe-ke ngingeza la ngizolungisa lo ukuthi curve naye kanje, nalana ngilungise ngala just nje curve yami ihambe kahle. Ngithi update, I think u-X ngase ukumnyusa la, ngithi update. Enye into i-scale khona la engasquash khona kahle, I think la isquasha kahle la ayibonakali kahle. So ngizothi ukuyi-scale even more, ngihide wonke ama-rotation, ngivule i-scale. Ya ku-noticeable lapha, ngibuye ngize la ngidonse kancane futhi. Let's see, I think ngizothi scale ngithi uyinciphisa kancane, nala ngibuyise kancane ngithi. Yeah, I think I prefer into kanjalo and then bese ngizo-check-a nala futhi asibonakali kahle. Okay, sizofike sisquashe. Ngifuna ukuthi extenda ngala ukuthi sihlale kancane and then bese siyanyuka-ke sesithi kanje squash and then bese siyaluleka. Let's see, asishiye kanjalo kwamanje and then lana-ke mase zohlala phansi kanje, ngifuna umsquasha even more la. Maybe ngizomuthi nala ngithi nje just kancane, nala ngithi kancane kuze kuzoba noticeable kakhulu. Okay, seku-right and then sengizodlulela emehlweni-ke. Ngibuyise ama-controls obuso, ngizo-hide ikhanda kuqala kusale ilokhu ngakuphela. I-control yekhanda ngizoklikha la ukususa ulayini loyana and then bese ngithi alt H ngibuyisa yonke into just like kade ngenze ekuqaleni. Select eceleni, ngiye ku-selection set, ngiselect ubuso, control I bese ngihayida-ke yonke into engayifuni, ngisale nalaba kuphela and then sekuzoqala ekuqaleni-ke sengiyalungisa-ke amehlo ngendlela ahamba ngayo. Angithi yabona ukuthi kade si-animate ikhanda saliqeda sesizoqala amehlo ne. Kuyenzeka-ke uthola ukuthi mase uzoqala into ehlukile uthi ya-animate engahlangani, ithatha isikhathi eside, kuphoqa ukuthi ubuyele emumva uyoqala kabusha from la kade u-animate ikhanda khona ephambili. Ungapressa u-control Z, but u-control Z undo into ade uyenza, let's say ngoba ngimuva lana nje kanje bese ngithi control Z is to undo leso step leso. So ngikwazi ukumuva la, ngimuve lo ethi phansi, ngimuve lo eceleni and then ngithi control Z until yonke into ibuyele esimeni yabo. But nawo uhamba khona la uhamba uphele khona. So if uya ku-edit bese uya ku-preferences, uye ku-system and then-ke bese uza la okubhalwe khona u-memory and limits, uzobona la u-undo steps u-32, okusho ukuthi ukwazi ukupressa loya control Z noma to undo izinto ade uzenza only 32 times yabo. Emva kwalapho
sekumila kusabuyele ke emuva yabo. Unga-increase le number mawuthanda, klikha kuyona, mhlampe ubhale u50, u50 right, bese uzoklikha labo line abawu3, bese uthi save preferences and then busuya save ke. Okay, so okusho ukuthi unga-undo 50 times before ulokhunge ube stuck nalento osele nayo yabo. So ngoba unama-controls amaningi nje, ama-actions awu50, lokhu unyakazisa laba, unyakazisa laba uthi ukha yonke into esheshayo ukufika kuyona yabo. So indlela elula-ke engizofundisa yona manje esheshayo ukuthi angithi le file le kade ngiyiname as uface animation. So ngizoyirename, ngizothi file, save as, ngizobhala ngithi 1, ngithi head animation because yona into ade ngifocuse kuyona leyo. Head animation bese ngithi save as. So i-animation enekhanda phela sengilokhu sengiyenzile, and then bese kuthi ke le animation enamehlo ile bese ishiya khona vele eqaleni yabo, asikayitwika asikayenze lutho. And then sesothi file, save as again, bese uthi 2, uthi I animation, bese uthi save as futhi, but ugade ukuthi usave apha ama-file akho ukuze uzokwazi ukuthi akuphi yabo. Uchoose ifolder la ofuna ukwasave khona and then uthi save as. Lokho kuzokusiza because uyabona sesine-file la ngisave khona ibhalwe 1 head animation, 2 eye animation. Le bhalwe u-eye animation ila esengizo-animate khona mehlami-ke ngiwatwike. Mangiba nenkinga ngiyakwazi ukuzoqala phansi ngivule le file le, of which ikule position esekuyona njengamanje, bese ngiwaqala phansi kahle amehlo, and then bese ngiyasave as eye animation, ngireplace le yabo, ngiyidelete le makuthi akuhambi kahle. Ngiqale kule ngithi save as eye animation, ngibuye ngiwaqale phansi amehlo yabo. Masiqeda amehlo mhlawumbe sizo-animate umlomo. Masiqeda nje amehlo sizofika like kwi-frame yokugcina, sothi save bese sithi save as, bese sithi mouth animation. In case kuba nenkinga masu-animate umlomo, ukwazi ukubuyela emumva kwefile le namehlo ese-right nentamo ese-right, uzoqala kabusha umlomo. So lokho kuyakusiza kakhulu, okay? And then-ke sesokwenza amehlo. So before ngiqhubeke ngi-animate amehlo, kunama-controls engawadingi like la umlomo nala semaceleni na wonke, but mhlampe lena-ke okokuqala bese i-animate la ngithi yona esquash ikhanda ililukunge ili-release yabo. Bese sikwenzile vele lokho ngale control squash up and down kanje. The only time mhlampe la ngizoyisebenzisa khona ila esephakama esebheka phezulu kula amehlo amakhulu. Ngizoza ku-frame 100, uzofike esquash down eze la angithi. The moment eseya phezulu kanje, ngifuna ukurotate lo even more, ukuthi nje stretch-ke even more kaso kancane nje. Let's see. Ebe naleya movement. Okay, akhumbula ukuthi ikhanda lami belihamba linyuke lifika somewhere and then bese liyehla leya phansi ne. Mhlawumbe ngizombuyisa ngimlethe la kuze ezothi and then bese yaqhubeka ke ngendlela yakhe. Yeah, ku-right kanjalo. Lona ngizomhida, angimdingi kwamanje. Kanye nalonke ezansi, including nalo. Nabo bonke nje laba bomlomo abala. Angazi if nginayona i-control la yokuba selecta bodwa. So uface 2 yini? Oyibo bonke. U-eyebrows, ama-eyebrows kuphela nginayo i-control yakhona, which is fine. U-eye assist, khona lama dots la amaningi ebe around amehlo, so siyawadinga nawo cause azosilekelela kakhulu. Ngizoza la ku bone selection, ngivule u-eye assist okuyilamamathambo la. Uzoselecta la phezulu u-box select, noma upress u-T mayingavele into leyo, click u-box select and then bususelecta wonke-ke la angezansi, including awomlomo nani yabo. Sithi hide nekhala, including la seceleni. So ama-control esosala nawo ila kuphela we-eye assist kanye nala phezulu kumashiya kuze kuzoba lula singaphazamiseki. So into esoyisebenzisa ku-animate amehlo, so sebenzisa i-reference, maybe not kakhulu because izosibambezela i-video ibe yinde, but more animate amehlo, iphathi emove kakhulu ile mnyama ibisilandelwa yilaba ababa neinkophe and then bese kuba amashiya-ke. Sometimes ishiya lihamba kuqala bese kulandela le phathi le mhlawumbe leseliya phezulu nalo bese landela o else laba behambe kuqala mhlawumbe uyablinka
bazokwehla kuqala and then ishiya lilandela kancane bese liyanyuka-ke liya phezulu yabo. But-ke sogayida i-reference yethu la ukuthi isu lihamba kanjani ukuya left and right. Ngalokho sosebenzisa le control le, ngibuye ngiklikhe u-transform and then ngisebenzise yona-ke ukubuka ilokhunga. So as-analyze i-reference yethu, ngizosukuvula kancane la. So usuke ngamove laphaya, yabona eso le part emnyama I move until frame 3 izisuke izimove lapha after frame 3 ibheke eceleni kanje and then bese yablinka laphaya. Ngakathi esephakama isuke sibheke eceleni vele, of which eceleni la ebheke khona ingala, usuke sebheke ngala kwi reference. So unyuka nje lapha ubheke kuleya position ne. So lungisa leyo ndawo kuphela kwamanje. So izinto ezibalekile lezithu, uqale ukubheka eceleni after frame 3 until frame 8 or so, and ngaleyo moment uyablinka kanje and then bese yaphakama-ke. Okay, so sesosetha lona-ke siyazi ukuthi from frame 1 to 3 akamuvi, sondeze lo sibe naloya line loyana kanje. Nginyusa kancane ngibuyise igraph yethu, ngivule la ngifuna i-location kuphela cause ngiyamove left and right angithi. So i-rotation ngizoyihide kanye ne-scale ngisihide, ngisale kuphela nani ne-location. Okay, u-X ile location emdonsa ukuthi eyele yabo. Njengamanje umile straight, ngizoza ku-X la kwi-graph editor yami bese-ke ngithi ukuyinyusa kancane isikanje. So kuze izonginika like layer movement encane lapha mawubuka emehlweni, encane kanje before emove. Lapha ngehlise even more kanje. Ngingenza na kwabanye u-Y angidingi cause u-Y yalena awu ngizolokhunga u-Z kuphela, u-Y location so hide nawo, silungise u-Z nawo suthi kancane. So wona kuyawaphamisa amehlo sengathi singawusa phansi kancane kanje, sibe na layer movement le engathi uyaphansi. Okay, and then-ke bese siyamphendula-ke phela afuna ukubheka ngakhona-ke xa lapha usuke secimezile. Ngizoza la ku-X mhlampe ngimuse eceleni kaso. Enye into ebalekile, amanye ama-control ebesosebenzisa for amehlo ilana nkithi. So uzo-select omabili, select le shift, select le, amehlo ethu awamove until frame 3. So ngizoselecta le control ngiyibuyise ku frame 3. Wona-ke ngeke ngikwenze le nto ade ngiyenza for lo u-X yabo, ngezathu sokuthi ilo engimove kakhulu okwamanje onendaba okwamanje. But then lona-ke usezomova until frame 8, then around frame 8 kanje ngizoselecta lo oyiring enkulu bese ngimuse eceleni-ke kancane nje kanje. Othi ngibonga just ukuthi ebe naleya movement leyo yokuthi usebuye eceleni, and while ebuye eceleni mhlampe ngimehlise kancane kanje, and then-ke bese ngicontrola nalaba-ke mhlampe ngimehlisa kancane ukucishe leya X leya lokhunga leya option leya ye-mirror. Umehlisa kancane lo, mhlampe nalo uthi ukumehlisa kancane ku frame 8 kanje ya. Select bobabili, upress I ufake keyframe. So frame 8 usuke secimezile, frame 9 usuke lese usuke secimezile nakhona, and then-ke bese evula amehlo kancane-ke. By frame 13 14 asuke sevuleke wonke, kusuke seku-movement encane nje laphaya, and then asuke sevulekile laphaya all the way yabo, and usuke sesebheke ngala. Okay, so into soyenza sizoza la kwilokhunga kwi-timeline, especially maqondana nalo, sibuke ukuthi ngifuna leya movement encane, yayibo le amehlo akhe esuka la ehambe esikanje. Ngizoya ku frame 12 ngiselecte bobathathu ngifake u-I, and then-ke leyo keyframe leyo bese ngiyayihlehlisa ngizoyibeka ku frame 9 kanje, ukuthi the moment evula amehlo lapha amehlo ami asekuleyo keyframe, and then bese hamba kancane-ke esebheka phezulu. Yabo ehamba kancane esezobuka ngala. Okay,
but-ke frame 9 ngizokwehlisa lo even more cause usephezulu laphaya. Nalo mhlampe kancane ngithi kanje. And then useyaphenduka usebuka laphana. And then control save. Then let's work-ke kulokhunga la ekutheni ablinkeke khona avala amehlo and then before abuyele kanje. So usually ama-blinki la avala khona amehlo uhlehla 1, 2 or 3 frames, yabo, and then bese yavala amehlo ngalawo ma-frames omabili omathathu emese wavula futhi 1, 2 or 3 frames depending ukuthi kumele befast kangakanani or beslow kangakanani. So ngizongadependi kuyi-reference kakhulu because yona ihamba slow emewavala, yabo, kancane. So if ku-animation usebenzisa ama-frames amaningi before avaleke amehlo kuvele kube ngathi umuntu wakhe uyozela, yabo. Before I do anything ngingakamhlehlisi le frame le ngizoselecta laba bobawu-2 njalo bonke nje laba bobawu-4 abacontrol amehlo. Nalaba ngiyabadinga laba. Sengikhohle kune-button elingisizayo la, I assist, ngithi select beselecthe bonke. Ku-frame 8 ngizofaka u-I and then ku-frame 6 ngifake u-I just to make sure nje ukuthi wonke ama-keyframes akhona, and then ku-frame 8 ngizobe sengiwavala-ke amehlo-ke. Mhlampe la mase siwavala singabuyisa ilokhunga imirror leya option kuze sokwenza into eyi-1 kanye. So uwa-rotate, ungakhohlwa ukwa-rotator just ezezansi almost emesefika laphaya, and then busunyusa lona kancane-ke naye-ke kanje. Lo uselele emumva, so clicka le option ukuyicima and then busu umlungisa yedwa. Uyabona ukuthi amehlo ami asevalekile but khona iy'khala ey'salayo laphaya. That's where laba ngena khona. So sukhabona-ke manje ukuthi bekuvalele kahle leya lokhunga, yabo. Uzame nje ngalama controls uyakwazi ukwa-selecta la uwa-rotate kancane. Ngithathe le ngithi mayingavumi ngi-experimente ngala uzokwenza nje until evaleke kahle. So mayisevalekile kanjena-ke pressa u-A ukuselecta yonke into bese uza la kwi-selection set. Yakhumbula ukuthi sinale lokhunga, sinale option le yama-eyebrows asikawathinti wona, so uzoklikha u-deselect kuwona ukuthi unselecteke kuselecteke laba kuphela bese upressa u-I. Then amehlo ami ngifuna avaleke for ama-frames awu-2. Copy i-frame 8 control C uzoyifaka frame 9 control V. Isibambekile leya lokhunga leya frame leya, but ucheck amehlo khona ngathi liyavuleka kancane. I think lenziwa usquasha kwekhanda, yabo. So ku frame 9 and then usulungisa kahle-ke, and then-ke siye 1, 2 frames ahead. Siphinde sipresse u-A ukuselecta yonke into, siselecta ama-eyebrows, click ama-eyebrows uthi deselect, or else mawukuthi awukwenzanga lokho unxenile kushuthi-ke ngoba kuselecte konke nje uzopress u-shift u-double click konke lama controls la ukulokhunga, yabo ukuthi sesinganani isikhathi ososichitha. Just nje ukuthi udeselect le nto le because awufuna kufaka ama-keyframes la okwamanje of which kudla isikhathi, so kusizile-ke lokhu. So soya ku-frame 11 sikhophe u-frame 6 okuyila amehlo besavulekile khona. Frame 11 control C control V, and then let's play. Okay, yabo ukuthi iyablinka bese yawavula amehlo nje. Kodwa-ke sazokurefina kahle. I-option yokuqala yokurefina sizoya ku-frame 1 sizobuka laba-ke manje. Ngizohida u-I assist because angamdingi. Ngizoza la phezulu hide collection, bone collection ka-I assist bese ngi-analyze i-footage yami kancane nje. La iso siyazi ukuthi libhenga la ku-frame 3 and then bese ungathi lijika ngithi. So between frame 1 and frame 3 ngizoselecta bonke laba ngifake u-I ukuba ne-keyframe. So into engiyisebenzisayo lana kuphela i-rotation nelento le ne-location, so i-scale ngizosihida konke lama controls la. Njengamanje le part yamehlo imile straight lapha, yabo.
ngifisa nayo sengathi mhlampe ingaba ne-movement encane. Ngizoza kwi-graph editor yami. O-responsible for i-movement ya-up and down ubani? Ulukhunga u-Y. So u-Y la mhlampe ngizoba selecta kusukela la ngithi ukubehlisa kancane nje ngithi kanje. Yabonga la. So kune-movement encane. And then nalo u-Y ngiselecthe both ama-frame u-3 no-6, then ngimehlisa kancane kube naleya movement leya. Okay, mhlampe ku-frame 3 again, because le phathi le ephakeme yeso ihambisana nale emnyama. So if ubuka la le phathi iza ngala kancane, so nalo la ngizothi umrotator just kancane kanje ya. Nala ngizomrotator just kancane. Into nje enganothisekile kahle kahle. Yabo, so sesine movement encane nje lapha emehlweni. So wenza same thing nakulabo abangezansi, bona bazonyuka ke bephezulu ke. Selectwe yedwa. So mengisa phezulu ayanyuka yabo. Selecta yena lama frames o2 ngithi ukwanyusa kancane. Just nje kancane, i-movement encane engatheni. Nala uY wakhona ngithi ukumnyusa kancane. Okay, and then ke ukublinka uqala ku frame 6 eseya ku 7. So kuzothi kanje seku frame 6 yabo, iso lami liya travel liza ngala. Ngizoqala ngalo phezulu ngithi ukumehlisa even more. Qondisa i-curve lapha ukuthi ithi kanje. And then ke bese ngiyamrotator ke le ukuthi ethi ekuya phezulu kancane. Select just uthi ephezulu kancane. Yabo, ukurotator kwami kwenzani lapha ya? Just nje to have leya lokhunga leya movement encane. Nala ngizokwenza into efanayo. Number 6 uY ngimehlise kancane nje. And then iso lami liza ngala. So ngizomrotator ngimlethe ngala kancane ngithi kanje. Just ukuba naleya movement nakuyena. Same thing nakulabo abangezansi. Y ngizomuthi but ngamrotate ke yena nalo. Same thing. Ngithi ungumuthi kancane. So sesine movement lapha emehlweni. The only part engibona ngathi stiff ile part lapha ya. So ngizosebenzisa u-I assist. Ngizoselecta lama corner o2 lana nala. Ngifake u-I ku frame 3 and then bese ngiselecta la o2 ngithi ukwehlisa kancane la kancane nje kanje. Nalana ngiselecte boba u2 ngithi ukubehlisa kancane. I-movement nje engajumpisi but kubonakala ukuthi nale part iyahamba. Ngiye ku frame 6 nakhona ngithi ukubathi kancane. Ngize kulabo abangala nabo ngithi ukubathi kancane. Maybe even more. Just nje ukuthi benothise ukuthi bayamuva. Yeah, kanje ya. Okay, seku right and then bese zoblinka ke. Mase zocwayiza uyabona ukuthi ishiya lisuka la kumele sihlangane lana ngithi ku frame 7 of which phakathi nendawo liza phakathi nendawo exactly. Mawumblinkisa umuntu alingasuki la lize kwi position ephakathi nendawo exactly bese lizovaleka. But kule position le ekumele bephakathi nendawo uthi ukulinyusa kancane. Kube ngathi malisuka ku 6 kube ngathi liya delaya bese liyavaleka ku 7 kanje ya. So nangala wenza same thing. Uthi ukulinyusa kancane. And then bese liyavaleka ke kanje ya. Bese yaphenduka ke eselivula ke. So mase ke evula amehlo kumele uthi play. I think wavula fast, like way too fast compared to la yabo. So ngizoza ku frame 9 ngiselecte yonke into. Ngize la kwi selection set ngiselecta ama eyebrows ngithi deselect just ukuselecta laba kuphela. And then u frame 10 la kumele sevulele khona amehlo ngithi uqhelisa kancane. Just nje ngohlehlise ngithi. Oh, I think ikuselecta nalo angifuni selecteke. Press u shift to double click kulaba ukuba unselecta
and then bese uhlehlisa frame 11 mhlambe umbeke ku frame 13 kuze izovuleka kancane amehlo laphaya. I think ngiyayithanda leya movement. Then ngize kulaba ngibuke la emevuleka, yabo uvuleka ikhathi elinganayo futhi usiqa qa until ezefike laphaya. So maybe selector lo ku-Y la uthi kumdonsa kanje ekudeleye uze kule control ephezulu lapha ku-Y uthi uyidonsa kanje uzosuka kancane ebese ethi fast ebese ezolokhu ungancane ke laphaya. Same thing nakulo, select le control e-green uyidonsa uyithi nangala uyidonsa uyithi kanye nakule e-green uthi uyidonsa ithi nakule yokugcina, and then sekuvule kanje yana-ke. Okay, so into engifuna siyilungise yokugcina ila mehlo ke indlela asejika ngayo ke ebheke le kanje. It seems like ngigcina ukufaka i-keyframe ku frame 9. Ngenze njani mina vele? Because phela khona i-keyframe ebengiyifakile la and then ngase ngiyihlehlisa ngathi kanje. Oh, I think okwenzekile ngipresse u-A ukuselecta yonke into kwaselecteka nabo the time ngifuna amehlo ami i-keyframe yaku frame 8 evalekile ifane no frame 9 yabo, so kwaphazamiseka le. Into engizoyenza ke ngizobuyela emuva ngibuka amehlo ami from frame 22 ngihlehle kancane ngifuna leya movement nje encane ebheka laphaya kanjeya nansi leya engathi emevuleka already bese ebheke ngale yabo. Uthi ngenze kanjalo ukuze uzobona ngizoselecta lo kanye nalaba ngikhophe uframe 22 control C ngizompaste la ku9. Uyabona ukuthi awana movement at all kanje, so ngizama uku-avoid leyo nto leyo ngizothi control Z until kuphume loya line loya. So ngizohlehla kancane ku frame 14 even mhlawumbe ku frame 13 ngifake u-I bese ngidonsa wona ngizofaka ku frame 9 kanje. So uzothi emevuleka nje ebese be ne-movement encane yalaphaya, kodwa ke emevuleka asuke sephezulu already yabo ispace esishiyeka la ukuthi sikanjani. So ngizoza mhlambe ku frame 13 kanje ngehlise lo ukuthi ebephansi, then uzothi ebese buka phezulu. Let's see. Ngathi delay kakhulu mhlawumbe ngithi ukwanyusa kancane kanje lo la ngithi ukumehlisa uframe 13. I think right kanje yana mhlawumbe ku frame 19 ngisheshe nginyuse le control ibe phezulu kanje ya kuze ezohlala lapha kanje ya. So yeah, akufani. Into enginasho ngayo okwamanje le select eceleni uselecte u-I assist kwi selection set sibone ukuthi sigcine senze njani. Okay, uvalekile and then bese yavuleka naye lapha. Okay, yena simshiye kanje ya. Lo udelay kakhulu la amehlo mase kumele enyuke sikanje, of which I don't think ngiyayithanda indlela enza ngayo. Bese ngibone laba mhlambe abavuleke la bese ngibehlisa kancane just nje bethi a little bit, nabo mase benyukele bethi kanje. Ayi lo usalele emuva kakhulu, ngiyithandi lento le. So uyavaleka and then esheshe evuleke mhlambe engasheshe evuleke sithi ukumove kancane and then ke bese kuthi la ngasekugcineni ngizoya ku frame 22 ngiba select bobabili nje frame 22 ngihlehle 1 2 ngifake u-I bese ngihlehlisa 1 2 bena leya is kancane yabo. So let's see. Yeah, I think ngi-right ngalokho. Then movement yade ngina eqaleni. So ilento besenza nje ukuthi sihlehle sifama keyframes awethu bese siwahlehlisa kuze soba ne-movement encane lapha ngasekugcineni yabo.
Kodwa-ke mawukuthi isincane kakhulu uyazi uvela ukuthi y ababacontrolayo. Uyabo la sino-y lo select sithi ukwehlisa kancane, just kancane, size kulona futhi ngize nakulo ngathi uqondile laphana, so ngizoselecta bobawu-2 cause la uhlangene nama keyframes. Ngizoselecta lana nje, press u-shift H ukuthi ngisale nawo kuphela kwi-timeline bese ngimdonsa kancane ngimehlisa kanje ya kuze ngizoba ne-movementana laphaya. So play. So okwamanje le phathi isi-right, sengizodlulela phambili. So sine-movement encane ngenkathi lehla iso kanje, kodwa-ke le movement esinayo kuleli iso leli ayikho ngala, yabo? Incane kakhulu kuleli elinye iso. Ngizoza la, ngiselect le control, ngipress u-Alt H, ngibuyisa ama-controls amanye. And then ya iqondile la, ngizoselecta nje laba abangala ngibehlise kancane ngithi kanje. Bese ngilokhu ngalo. Ya, ukuze izolingana kanje ya. Bese nalo ya futhi uhamba kancane. Ngizoza ngifuna u-Y wakhe, Alt H. Ngithi ukumnyusa even more ngala, ngiselecte nalo, same thing, Alt H. Selecta bonke nje, ngithi Alt H cause behidekile ama keyframes. Bese ngizoselecta lona, ngenyusa u-Y kancane kanje. So sekune movement encane lapha ya. Kanje ya. Bese yablinka, bese yavuleka ke. Ya. Sedlulela phambili kwi-section yesibili. La nakhona into esoqala ngayo, soqala ngale control le. Sis control save. Sibuke ukuthi ihamba kanjani bese siza ngalaba ama-eyebrows sazobuya kuwona. Ngenza siqeda amehlo nje fast. Uyabona ukuthi la kwi-reference amehlo la le phathi emnyama imile nje straight anyakazi. Kwa-animation kunento ebizwa nge-eye dart. Ngazi noma ngipronounce correct yini. So leyo i-movement yeso encane nje, liyanyakaza kancane and fast, yabo? Sizoza not past nendawo exactly, maybe la eceleni kancane nje kwaphakathi nendawo kule hold yakho nale keyframe. Ufake keyframe kulo I, bese uya one keyframe forward, just one kanje. Bese uyamove kancane kuwena ukuthi umusa phansi noma eceleni, but kancane nje. Kanje. And then uzoba nale movement le, yayibo leya encane but ingabi inkulu kakhulu. Just but nje ukuthi ibe noticeable. And then ukhophe le keyframe le, Control C, uzoyipaste la egcineni, Control V. So if uza la uthi play, yabo amehlo amove kanjani? Qa. Maybe la towards the end before i-hold ufake i-keyframe nakhona. Bese uya one frame forward. Mhlawumbe ngizowadonsela ngala kancane ngiwabhekise phansi. Bese ngikhopha le keyframe. Ngizoyipaste ngala. I don't think ngiyayithanda. Angivele ngiyibhekise phansi straight kanje. Control C, Control V. See? Yeah, bese yalukhunga 1 2 and then bese yaphenduka ke. Bese sawutha laba ke kancane nje ukuthi bengabi ke still bona, yabo? Sizokwenza lento besiyenza yokulokhunga u-Y sithi umphamisa kancane bese sithi, but before yona no asiyenzeni. So u-Y angithi la somphamisa kancane kanje bese siyamnyusa la kanje. Nalo same thing. Ukade unganyusa i-keyframe la cause khona amanye aseduze kwakho u-Y. Nalo same thing. Lona ke yena ya cause iqhama nje i-curve yethu. Singathi ukumuthi kancane. Just nje kancane movement engakho noticeable kakhulu. Kanje ya. Same thing nalo. Mhlambe masifika la asikawafaki vele amanye ama-keyframe ngala. Mhlambe lana because ngivama ukuletha le pass le la enginyuse khona. Ngithi umcontroller lo i-curve yami ihambe kanje ya. Nala ngilungise. Ingene kahle nje lapha ya. So lapha sesine movement encane yalaba. Just nje enganothisekile nangaleyo ndlela, yabo? But ke sizoza la onyakaza khona amehlo ethu, of which is frame. La sine eye darting khona.
So sekule keyframe before sifaka ama keyframes kubo bonke sithi I siye forward yabo emethi kanje mhlambe lo somphakamisa kancane nje and then bese siyamrotate ukuthi ebuye ngala cause iso ngathi liza ngala yabo just kancane ukuthi kube naleyo movement so soba nento kanjeya unotice iso la yabo nangala ngizokwenza same thing ngizomehlisa kancane just kancane bese ngimrotate kancane nje not kakhulu ngibe naleya movement leya mhlambe lona kuyena ngizokweqa ama frames awu2 1 2 bese ngimehlisa kancane nje kanje okay kanjeya let's see okay ngiselecte laba boba2 cause sengishintshile keyframe ngithi select ngizopaste la egcineni kanje kuze beqonde bese ngibanyusa futhi kancane nalo ngimnyuse kancane ngize nakulaba futhi copper lo uzompaste egcineni nakhona ubheke uy eqhamuka kanje icurve yethu la and then ngizobehlisa kancane kanje nalo ngimehlisa kancane kaso so kuze still sibe nayo movement encane lapha ya mayincane kakhulu baselect bobabili futhi and adjust uy wakho once more kanje ya okay so ngifuna leya movement ingapheli completely until eze lukhunge futhi until this point so ngizoza la ngifake keyframe before nje iso liye phansi lapha ya before lisikanje okay ngifaka ama keyframe kubo bonke labo bo4 and then la eyaphansi khona nabo bemlandele just kancane mhlambe laba baphezulu kuphela this time bemlandele just kancane kanje ya let's see meku too much uthi ukubanyusa just nje ukuthi kube ne movement encane yabo and then bese uyakhopha ke lama keyframes control C uzowapaste ngala control V ngoba iqhamuka kanjeyana then mhlambe sithi ukuyehlisa kancane la sithi ukuyehlisa kancane la kuze soqhubeka sibe ne movement encane lapha ya engamile laba singabashiya kanje laba khona kanje ya mhlambe la singamusi kanje ukuze zothi kanje ya ekhevele lapha ya just a small movement sesimuvela kwenye iphathi ke landelayo ke okay again nakhona siqala ngamehlo umuva kwawo bese siza ngalaba ke so frame 50 manje la isikhona control save ku frame 50 sibuke reference ukuthi yenza njani amehlo ethu aqala ukujika somewhere like aqala kancane wona suke sejika la but kancane kulama keyframes othula sothi kancane nje eceleni ya sibe naleya movement leya and then ebese eyajika kube ngathi eza phambili la kaso okay mhlambe siwabhekise phansi kancane kanje so ayithi kanje ebese ecwayiza la evala amehlo ezowavule seza ngala yabo this time ukuthi amehlo esavalekile abamba isikhathi eside ezevuleke la ku frame bani ku frame 62 ngizofaka uI kulo kancane ngithi I okay I'm not sure if ngiyenzile lento le ngizoya ku frame 73 ku frame 73 cause beyicopy ka frame 50 so menza ehluke kancane yabo angazi noma abafani nini exactly bafana so menze ehluka kancane so frame 73 silungise lokho kuqala mhlawumbe leliso leli silivula kakhulu leli silehlisa kancane sesolivula even more leli
mhlawumbe singalitshekisi kangaka this time, just nje kancane sithi kanje, rotate back. Okay, i-eyebrow lena mhlawumbe sithi ukuyinyusa siyehlise la, just nje ukuthi ingabe sifana nale pose esisuka kuyona kakhulu. Mhlawumbe la siyehlise ithi kanje, si-rotate ithi kuze kube naloya line ojoyina lapha kanje ya. Nala engacije kanje, just ehle kaso, sibe naloya line namehlo ethi ukuvuleka ngala, nalo eme kanje. Mhlawumbe lana simphushe kancane ebheke ngala, le control le silethe ebheke ngala kanje. Okay, sipress u-A ukuselecta yonke into, sifake u-I and then sithi control C, bese so paste ngala egcineni control V kuze soba ne-hold kanje ya. So ngokwe-animation besikuphi, I think bese sila, so ubeya phansi amehlo avaleke, evaleke all the way and then-ke ebese yavuleka seza ngala, and then asibukeni laba ukuthi benza njani esibeza ngala. Bayashesha ukufika khona, especially lo. So ngizoza ku-62 ngithi ukwahlehlisa kancane nje kuze ezonyukela lapha kanje ya, emevuleka evuleke esane movement kaso kanje. Control save bese siza kulaba ke seso animate laba. So baqale bengavaleki angethi, baqala behambe kancane, especially leya part leya lama keyframes nje o2. So ngizoselecta bobo 4, ngikhophe uframe 50, control C control V. Okay, qonda nje uframe 50 wami bese nginciphisa kancane ngala, ilo ngehlisa o-Y just kancane cause baqondile la, ngithi ukumehlisa kancane kanje ukuba ne-movement encane. So o-Y ngibehlisile bonke, so kunaleyo movement even nangala just lencane nje. Mhlawumbe nala ngizothi ukurotate nosikakhulu kancane kanje, and i-control econtroller i-rotation inansi le ka-rotate. Iscale sasisebenzisi la, angazi sibuye savuleka nini yazi. Oh, sivuleke ngenkathi ngithi alt H, asiklikhe nalana just nje ukusicisha ukuthi singasebenzi at all. Yeah, so manje noma sesithi alt H ngeke sahlupha, sadinga ukucisha laba because asasebenzi at all. So leya rotation inginika just i-movement encane lapha ya, ethi kanje. Nangala mhlawumbe engingakwenza inanglo mawumuthi, yabo. So umnyuse nje kancane lo o-blue, just leya movement, and then bese yavaleka kamehlo. Mesibuka la 1 2 3 sesuke silivalekile leliyana. 4 alikavaleki leli, so sticka naleli. So suka ku 52 press u-A ukuselecta yonke into, sideselect laba 1 2 1 2 1 2, sideselect nama eyebrows, size la selection set eyebrows, sithi deselect noma udeselect one by one if ungakwenzanga lokhu, bese upressa u-I because asizovaleka manje. So 1 2 3 ku 55 bese ke uyavala amehlo akho. So instead of uqale phansi wehlise laba u-adjust nalaba one by one, khona la avaleke khona eqaleni, press u-I qala ku 55 la uzovala khona, uzo-checka le frame le ebevaleke khona nansi uframe 8 yabo. So sizokopisha sithi control C uframe 8, select copy, sibuye size la ku 55 sithi control V. The reason why engavale kahle ku frame 8 is because la besimscale up kanje, yabo khona le control ku scale besimscale ngayo up kanje. So kwenza manually just ukwabuyisa and then siwavale kahle ke. And then size ku timeline just ukubuka nje ukuthi avaleke isikhathi esingakanani. So masifika la ku 63 and then ku 64 aseqala ukuvuleka kanje amehlo. So sogcina ku 63, select yonke into, deselect ama eyebrows, and then sithi I or deselect nalaba futhi 1 2 1 2,
and then-ke bese sithi I ufaka keyframe bese sikhopha uframe 55, Control C, Control V sizomlokhunga. So all the way avalekile bese ku-63 bese uyalungisa mawuthi khona livuleka kancane. Avalekile all the way and then-ke sibuka ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani futhi usevuleke. I think after 1 2 3 4 5 after 4 or 5 frames asuke sevulekile thina sokwenza 4 frames 1 2 3 4 asuke sevulekile ne. So kopisha laba okuyibona aba driver the main movement noma nje select yonke into deselect laba deselect nama eyebrows deselect ku67 kumele bese evulekile yabo, but asifune ukuthi ku67 bese evuleke njenga ku73 cause sina sifuna bene movement encane leading to lapha. So size ku73 hlehle 1 2 frames sithi I then sise le keyframe ku71 kube yona esizoyifaka ku67. So uzovuleka yes and then bese evuleka kancane lapha ibe ne movement encane leyo yokugcina kanje ya. And then soza kulo ophezulu size la kwi rotation yakhe. So I rotation yakhe let's see sithi ukuyehlisa adjust kancane lapha ya kuze izo rotatela kuleya point ngale. Uthi ngibome ngithi even more just ukuyibuyisa nje la yeah ibe nale movement kube ngathi rotatela kuyena size nakuleya lo la sithi ukuyehlisa kancane not kakhulu nje but ukuthi sinike movement as if i-rotate okugcina ilandeleso lapha ya. And then-ke bese kuba ispeed-ke of which laba bevuleka ngakhona njengamanje indlela abavuleka ngayo iyalingana like isuka la ize la. So sokwenza lento esenze ngale kuqaleni asiqale ngalabo ngcono y sithi ukumdonsa la ukade ungamlokhunga la. So ngakathi udonsa ngala kuyenzeka kule part engala kunyakaza ngithi kanti asifuna ukuthi inyakaze ivaleke nje ncinci. So uzo selecta lo upress uV uselecte ufree le point ngaleyo ndlela ukwazi ukumove sayedwa without ukuthi unyakazise lo, then uzomdonsa kancane nje uthi kanje and then lona bese siyamdonsa siyamhlehlisa smooth kanje. Same thing nakulo V free mabevuleka kanje lo uvuleka kancane bese kulandela nje I think eko right mhlambe kule frame kuphela nalo singamnyusa kancane kanje sitshengisa ukuthi usiyavuleka naye and then-ke sebengaqhubeka ngendlela abaqhubeka ngayo. Then let's play and yabona laba bangaphansi ba flat la okusho ukuthi ababangana movement engako yabo. So ngizoza la ku73 ngithi ukumehlisa kancane just nje kancane nalo ngithole uy wakhona ngeze ku73 naye kumele ehle phansi yabo ngithi ukumehlisa nje kancane kanje ya kube nale ya curve ukuthi bebe ne movement encane mebevuleka lapha. So yeah control save and then-ke manje sesisuka ku73 sesiya kwi hold elandelayo of which 100. Make sure ukuthi press u-A ufaka u-I and then sikhophele le frame lesizoyiletha lana control C V